9,000 persuna mistennija jattendu għal Festival Lost and Found ta' din is-sena, festival li qed isir għar-raba' sena konsekuttiva f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet f'wieħed mill-postijiet tad-divertiment fejn ser jittella dan l-avveniment, intqal il-festival joffri 4 jiem u 4 lieli ta' divertiment buħut mill-parteċipanti ser ikunu Jamie XX, Diplo Fortet u Annie Mac innifisha. F'kummenti ma' One News, wieħed mill-organizzaturi, Stephen Allison, għalli jinsab eċitat u sodisfatt illi għal darb'oħra dan il-festival se jittella f'Malta. It's taken 4 years to build up what I would say is a superb relationship, and I've got to say, it's not, when we talk about suppliers and we talk about business partners, everybody's a business partner, and I think if it wasn't for that level of cooperation, we wouldn't be as successful as we are today. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi għalli dan il-festival ikompli jikkonferma kemm Malta hija destinazzjoni unika għal spettaklu bħal dan. U għatenna li l-Gvern jinsab impenjat biex ikompli jġib lejn Malta avvenimenti bħal dawn li huma ta' stimolu qawwi għall-ekonomija Maltija, kif il-fatt ser ikun il-Festival Lost and Found ta' din is-sena. Se jkun hemm biex ngħidlek events u parties matul il-ġurnata u fil-għaxija għal 3-4 ijiem. U l-spend li ħallu f'pajjiżna hija bejn 6 u 7 miljun euro li hija xi ħaġa naħseb li ta' injection qawwija.